dukomeje kubasuhuza mwebwe abakurikira RYN TV. Aka kanya muri bamwe twabashyira tuzatubazana amakuru y'ahangaha mu Rwanda. Okay, tugiye kubakubita amakuru ya ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Apr nk'ibisanzwe muri aka kanya muri izo kipe ziri kuvugwa cyane ahangaha mu Rwanda. Nyuma yuko muri CAF dusanze harimo abareba benshi cyane, twanyarikiye muri Ferwafa aratubwira ati nta kintu twabikoraho. Inyarugenge induru ziri kuvuga, Inyarugenge induru zavuza amakipe ari kumarana. Abafana ba Apr bari bihebye, bari bameze nk'abari mu rubura. Ni gute wambwira ikipe yitwa Apr, ikipe ya Apr aka kanya ubu nta hanizwi na hamwe no kuri CAF ranking, bisaba kujya kureba kuri YouTube kugira ngo barebe ko babona ikipe bita Apr bagikubitaho CAF ranking. N'ikimenyimenyi ibyo Rurenza ari kwivugisha ngo Apr ngere muri Champions League, kubiri muri Champions League aka kanya bayishyize muri Confederations Cup, ntago yajya nabwo kongera ikajya mu majonjoro. Ntago bayisaba gukina umukino umwe wonyine, leta bisaba yuko n'ubundi bayishyira amajonjoro ikajonjora hasi aho ngaho mu makipe yoroheje, hasi aho ngaho. Iyo ni ikipe ya Apr FC, ikipe ya Rayon Sport kugenda kugira ngo mwemere ko ari ikipe ikomeye muri Afurika. Ino makipe 12 y'ibigugu muri Afurika, wumvise amakipe biri kumwe ushobora guhita utinyamo ukavuga ati iyundi iyireyo bajye bayitinya kuko umva iyi iratinyitse cyane. Harabona umvise ngo Rayon Sport ngo nigira imana, ahubwo imana imwe gusa ahubwo ikigira eshatu, nta nubwo ari ebyiri zonyine ahubwo zivanze ari eshatu. Hari iyo muri Ferwafa, hari iyo muri Champions, akabona yo muri CAF. Izo zose ahubwo ni niya kane, hari niyo mu basifuzi kuko baje gusanga abasifuzi bose bo mu Rwanda bafanariye. Okay, turacyakomeza n'amakuru y'ahangaha mu Rwanda. Ikipe bita Apr nyuma yuko ibonye yuko ikipe ya Rayon Sport iyirusha imbaraga kandi iyirusha ubuzare hano muri CAF ku mugabane wa Afurika, ubu ngaka akanya niyo iri guhatana ngo irebe yuko yagera kure hashoboka, nayo ikomeze itangire yandike amateka ngo aka kanya ubu nta bigwi Apr ifite, nta bigwi biyirengera ifite. N'aka kanya ubu ngubu nicyo kiri kugaragaza yuko ekipe ya Rayon Sport ikomeye kurusha ekipe ya Apr hano ku ruhando mpuzamahanga ndetse n'ahangaha mu Rwanda. Ndatekereza ntago mwakabaye abafana ba Apr n'abareyo, ntago twakabaye tukivuga ngo ikipe yacu ngo niyikomeye, abandi ngo ikipe yacu niyikomeye. CAF yaje ica urubanza yemye, iravuga ati ikipe y'ikigugu ni ikipe bita Rayon Sport. Ku mwambaro wayo w'ubururu n'umweru, ku myenda yayo mishyashya, none igisekeje nuko ikipe izakina na Apr izaza yambaye ubururu. Abariye musabwe kugenda mukuzura stade, turayipfuka. Abariye musabwe kugenda mukuzura stade ku buryo Apr izagera ngo iri gukina na Rayon Sport. Shyigikiye iyo kipe izaza gukina na Apr ku buryo mutabyumva. None wumve buryo ikipe ya Rayon Sport ibayifasha bakayitereka ku gasongero, bayibwiye ati wowe nk'ikipe y'ikigugu uzabanza hanze, wowe nk'ikipe y'ikigugu uzabanza hanze. Noneho ku mukino wo kwishyira uzaza i Kigali mu Rwanda, mufate ikipe muyikubite, muhite mujya muri CAF Confederations Cup, muhite mujya mu matsinda. Amafaranga Rayon Sport atanze kuri abakinnyi ako kanya yose azahita agaruka, ahita n'ubundi asubiraho yavuye. Aho naho mutinyira Captain Jafdel, aho ngaho naho muhita mumutinyira neza cyane. Aba yateguye umugabo wacu rwose, umuperezida wacu umeze neza cyane. Ariko natekereza nta mufana wa Apr n'umwe akugongeye kuvuga ngo Apr ngikomeye kurusha Rayon. Gute? CAF ntiyaciye urubanza. Buriya rero biriya bintu byabaye nibyo kugira ngo abafana ba Apr bareke kujya bavuga ngo Apr ngakomeye ngo aguza abanyamahanga ngakomeye. CAF yaje avuga ati fata sipaguru ukire ku munwa w'ikipe, ku munwa w'abafana b'ekipe ya Apr. Niba yaje kavuga ati Rayon Sport mwebwe ntago mugomba kujya mu majonjora kuko muri kipe y'ikigugu muri Afurika, Apr mujye kujonjora hepfo kuko mu bisheke hepfo yo mu bishoko. Ubwo urumva yuko rero urumva nyine ibitandukanye, nyine hahita haza nyine urumva harimo akantu gahita kabibaranse kakavuga ati Apr rakomeye, Rayon Sport rakomeye, Apr roroshye. Ubwo nyine namwe murabyumva ikijya mbere hagati aho ngaho. Ngiye kubageza ikiganiro ni RYN ahangaha kuri RYN TV. Turakomeje turacyari gukora ubusesenguzi. Ese ni iki kintu cyatumye Apr bayihereza amajonjora, Rayon Sport bakayifata bagahita bayikubita ku gasongero?
ariko na n'ubu turacyabigarukaho ikintu cyabiteye ni kimwe nuko Rayon Sport ikomeye kurusha equipe ya APR ku ruhando mpuzamahanga kandi na naka kanya amajonjora twamaze kuyarenga tugiye kujya kumukiraka uhita tujyana tujyana mu matsinda n'ubundi amateka aracyandikwa mu ikipe ya Rayon Sport. Jean Fidel aracyari kwandika amateka n'ubundi aracyarayandika. Okay, twakomeje ahangaha kuri Yaruciye TV n'ibiganiro bijyanye na siporo ahangaha mu Rwanda. Gusa ikintu twababwira ni gukora subscribe, like, share, ubundi tugakomeza kubona ibiganiro byacu bya buri munsi ahangaha kuri Yaruciye TV. Ese ni wakwishimira kumva Yaruciye ndi kuza ari sinavuga ngo Rayon Sport muri Yaruciye. Okay, dukomeza cyane tubana ibiganiro byacu bya buri munsi ahangaha kuri Yaruciye TV. Instagram ni Yaruciye, jyaho ukore follow ubundi tujye tubana mu biganiro byacu ducishaho buri munsi. Okay, yari Yaruciye kuri Yaruciye TV. Okay, uno munsi turi kwa kane, umunsi turi kwa gatatu nibwo twari tumenye equipe ya Rayon Sport atomboye ite, equipe ya APR atomboye ite, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Icyo usabwa ni kimwe, kora subscribe, like, share, ubundi tujye turyoherwa tubabwire uko ibintu bimeze. Okay, ndabakunda cyane. Uwo yari Yaruciye kuri Yaruciye TV. Good luck, ndabemera.